I pozdrav svima ljudi, danas ćemo igrati UberStrike. Okay. Sada smo imali samo četvoricu. Broj nema nikog još. Je. Dvojica igraju protiv nas. A, 18 mu je ostalo života, sad ćemo i do njega dotračiti. Kocka, jel ga ih ubija? Još nije. To, mrtva. Idem dalje. Ne. Ajde. Začeo njih 2-2 mi skor. Dobro je to, ajde. Možda. Daj, pa zašto? Zašto me mora uzeti kill? Eto, 4-2 mjesto. Ne. Dobre. Amo, malo. Kako da bi ovo tuđio. Ajde šakuda. Opa, koji je šagan. Dobar je lik, dobar. Mi smo 9-4 skoro. Nema lika, dobro je. Paket će gore. Vidimo, ja ću to riješiti.
I drugi sam po redu. I ljudima, i to bilo to. Vidimo se u sljedeći epizodi. Ćao!